siphusha 100,000 ngani zakwethu Tamara uzosho sibheke 100,000 asiphushe singadiki ibali. Can we talk ngale yalo xoshisa uTamara emsebenzini? Excuse me. Angiboni ukuthi umuntu manje usukaxoshwa nje emsebenzini. uTamara ayikho into akakayivezile noma umuntu amthula enkundleni yokuxhumana futhi akaze afike nempahla zekhampani. Uphokelo unenkinga. Simanga ngimequmama lapha bani ulokhuzana usimanga lapha phezulu. Ingane zakwethu niyaphila nonke? Sikhona phuthu njani? Siyaphila mne wethu, siyaphila. Asiphila. No bafowethu Angiqale ngidlulisa ukubonga kuwena Miyeza, ngibonge kumaphakathayo simbonile usisi lokhu niqaleni ibambile ngokukhulu kuyimisela. Nanokuthi ke kofuna sazi ukuthi bafowethu izinja zikho nkothi imoto emile konke ehambayo. Sibonge kusisi Tamara ukuthi akazange efike thina esivezele into angesiyona. Ufike wathi noma ngabe yomlungu noma ngabe yeChina thina sisanda ukubona umakoti weChina la akekho umuntu oke wathuka lwabhuti begana umakoti weChina. Kade la kune trend ebithi babo wengane emhlathi wenja ngicathi nayazi lonto lo. Ngenxa yokuthi bekushawa vele izinto zokushawa. Ethi bafa nini abantu ashiswa nini amadoda. Bekushawa izinto zokushawa. Hayi vele kufuna wazi uma umuntu wesilisa enzukwini zanamhlanje ngaphandle kwabantu abayomela iqiniso njengomama lona esinayi la noma phakathi kwayo no Sister Tamara. Vele thina sizinto ezirong emhlabeni esingenzanga lutho. So ke ngizothi mina bafowethu ku Sister Tamara siyabonga noma ngabe bavezane noma ngabe bathini ku right ngoba lezangane lezana uma ukuthi izinto abayishoyo azike esitamkokweni njengalezi eza besingazazi ukuthi zi kakhulu bafowethu enikwenzayo uqhubelani phambili na abanye bebengitshela ukuthi mhlawumbe khona into wrong. Ayikho into wrong la, alikho isomana la kaMthetho. Meli khona mhlawumbe lizoqala ngayo lofuna ukulibona ngalendlela alibona. Naye uyingane udlule emaphutheni edlule kona njengathi sonke sizingane. Ingane incane loyo nto ikunikeza amathuba amaningi kulo ngane izokhula nomama kuphela. Kuvimbeke wena kwingane yomfana nayo ukuthi ungehleli esilingene esifana lesingehla kusona mina. Usister Tamara mengabe khuza ingane ukuthi uma ngabe ingane yentombazana ziphathe kanje. Ukhuluma ngento ayibonile yena ayenzile ayibonile futhi yena ukuthi akubanga kuhle emehlweni abazali bakhe ukuthi igcine ethwele abantwana esekhaya. Uma engabe khuza into enjalo fanele lo Ngelemba lo osuhlule ekhaya kubo nakuphi ohlele emjondolo ongasakwazi ngishuka ekhaya mhlawumbe nengane ayishiya incane ikhadi leqolo uhleli nalo usathane womuntu kwangani lo yakayazi ibhenga kuphi ndliwa ngeqolo kagogo fanele eqhubeke futhi ezinye ingane egcekeni zenza into eyenziwa uyena ngoba uhlulo ukuthatha into la kukhuzwa khona abantu ukuthi khuzekani ningangeni esilingweni esangena kusona ngoba impumela yakho na imihle masusele nengane isiyodwa fanele umuntu amathuko ekucinga into engenasidinga engathi ishu
Yabona webhuti uSimanga. Kahle kahle ngoba lengane ecinto engathi shu. Umkhankaso lo wale campaign le khona yokusupport ingane. Kuyademotivate kahle kahle ingane ishawa phansi iyaqunjwa phansi. Asinankinga. Uyabona ezinye izimo mayifika ifike zikuzamazisa. Izolo ngeke ngathi mangabe ngizwa lokhu ngisherelo. Kwabuye kwanje cano enhlizweni ngathi hayi siyazi ukuthi lana kwenzakalana. Lana kahle kahle yinhloso ezithile labantu laba bawini esiqalile kumele ukuthi sikwazi ukufeza ngoba kunezimo ezithile abantu abasuke befuna ukuyireach empilweni. Ubeyingeke ivezwe lezi zinto leziyana ukube bezingekho izinto ezinhle kade ziza kuthamara. Into ngoba bese kutrenda yonke indawo nakoso lezo kuphika ukuthi nangu Thamara ngomunye wabantu besifazane futhi emncane kwaba buhlungu ngeyonke leyo nto leyo akufike kahle akuhlalanga kahle kuvuke ngisho gogo basukuma abantu bahlala phansi bathi basukuma abantu bama ngenyawo kwaphela amadolo bathi abantu kanjani uThamara nezingane zonke abantu besifazane baze bathi abanye bathi ngathi sengiyabona nginendoda samuntu esupport uThamara ngiyabonga ukuthi indoda yami ayinawo uTikTok ayikho indoda engenawo uTikTok noma engawazi uTikTok wonke umuntu usurround abantu abano TikTok akekho umuntu ongakwazi ukuaccessa le yanto leya kwakhona lokho nje kuseyilentozana kuse ukuthi ke siyacindezelwa kahle kahle ngandlela thizeni thina sijwayeleke izinto ngizwela uThamara thina iyodwa engasiphatha kabi mangathi uThamara kusangeli ilanga ekhongile ilonto lesingayibona njengezehluleke lengane ngaba ikwazi ukumala enkundleni zokuxhumana imikwazi ukukhuluma ukube asikaze siphi support so ngaba yikho into eyenzakala na ngizongena lana ku TikTok bafowethu every day until kuze kube umhla ka3 kuya kumhla ka5 kuMarch siphusha icampaign yokusupport umntwana lapho ahlehli and Monday kuzobe kuvutha kakhulu Monday ulesibili kusuku lezo nsuku lezo nje kuyale evikini liyobe libhubha ngani zakuthi liyobe libhubha nomkhululi believe me you sikhona futhi ke asifuna ukukhuluma indaba kuphela ngoba siyayazi into enilwisana nayo thina nje kuphela siyanizwa ukuthi nithini masithola ithuba siveza lapha imali senifakile sesifakile imali elentozana kalokhuzana sesifakile imali ngifakile imali ngumalume kaAbdul sikhona nje asiyindawo ngani zakwethu simile sithi we are behind you Thamara uyazi kusasa ukuthi bangiscreenshothele i-pre-approval uma i-approvile laphana ilentozana lento le ngoba bangithinta kwa human settlement mayelana nodaba lokwakhela uThamara lentozaneni emakhaya kade ngisubmit ama details akhe kodwa lo umuntu wathi uzobuya ngoba wangisukela la ku TikTok isikhulu sakhona lapha wasethi ufuna ama details awasubmit ke wenza application maya approve kumuvela on a second step asahlehlele emumva asidlali futhi la nina likhulumani nje nenze yonke into kuma comment section anemnandi yonke lento leyo i-trend ngiyabonga nokuthi kuvele uyazi webhuti usibuse ezinye izinto bathini i-blessing and disguise kwasha abafundile zifika izophusha ingaboni ukuthi ziyaphusha abantu sebekhohlwe nanento ebi right ebingakwazi ukusidestroya noma bengakwazi ukuthi ibe ukuphila kubona ibenze babe right bafuna ukusidestroya ngapha uyabona cabanga ukuthi uThamara akavezwanga kuthuna amahlaza wemiyeza ungaqeda lapho sibusisi yebo ma angazi uMaZulu uphuma esakhuluma la ebeka abandla ngezwe elidabukisayo ngabona ukuthi kusho engangizwanga ukuthi hayibo lezi izinto abazenzana bodwa la izona phela lezi ezenza ukuthi masale nezingane yeso izona lokhu ngoba bayenyanyana abantu besifazane bebodwa
bayacekelana phansi. Ubobona nje zolo lokhu kade kufike ubani le ndoda ebizohlabelela eGoli le ebizocula. Sengithi ukuhlabelela sengizohlekwa lokuthi ngithe ukuhlabelela ngoba vele angahambisani nalezo zinto zemgroove mina. Bafuna ukushaya ingane encane lengane abathi uNaledi. Wafutha wona lamakhosikazi. Amen. Acisha ayibulala lengane. Eyibulalela indoda esencane. Amakhosikazi amadala ngumfana lo bezohlabelela lapha. uNaledi wenyanywa wasuka wayale kwamthandeni. Abafazi bashaya ingane encane ngamatshe laba bayizalayo. Yini kanti sifunayo thina? Sebeyikhohliwe leyo nto. Ngabuka ukuthi madoda akasekho osuka umhelo umfazi eguqile madoda ekusuka umhelo ukuthi hawu alale phezulu kwalengane. Kwasuka umfana wayidonsa stage lapha. Siyabuka phela singenele khona singomama la ubuka ukuthi ingane zethu enziwani ngapha. Ngaze ngithola kuthiwa nayani ishadele eGoli. Ngingayibonanga la. Singenele khona ukucinga ukuthi uphi uphi umshado wakho wenzeka kanjani. Ngoba iphelele endleleni mikuyatha izowashelwa eflatini uzofike sehamba nomuntu ukuthi ibe indadavu ingaphindi ibuye ekhaya. Lokho abazali ukuthi kubalulekile ukuthi izingane bayifunela izinto ezokuthi wena phalaza la wena hlanza la ziqini. Ingane ithatha umakoti okuyena yena ngoba ngeke ungitshele ukuthi umuntu ofuna uma umfazi emzini womuntu umfazi oqini othanda bonke abantu ekhaya. Akushiyo ukuthi umakoti akuhanjwe phezulu kwakhe ngeenyawo kodwa umakoti umezogana la ekhaya usuke seyingane yala ekhaya usisi wala ekhaya umama wethu la ekhaya. Indlela lababenza ngayo uthi efika nje benihlinele ekitchen ekseni enitshela ngese ukuthi next week mina ngobe siyothenga umuzi nje angihlali nje nani. Bona labantu besifazane njengoba ushiya le ndadavu nje esalukazi esikuzalela indoda kulomuzi ugijima uphuma inxiwa lakho ungazange uhutshwe umuntu ngoba ufuna ukuyokudla ukudla wedwa.